turabasuhuza tunabaha ikaze mwese mudukurikira ni umwanya w'amakuru agezweho kuri uyu wa none. Reka rero ngo ikaze kugira ngo uze ubane natwe muri aya makuru. Niba wageze ubwa mbere kora subscribe uduhe inkunga yawe tuzajya duhora tubana umunsi ku munsi. Amakuru yacu turi mu Rwanda tubabwire ko hashize amasaha make guverinoma y'u Rwanda ihagaritse umubano wayo n'Ububiligi mu bya demokarasi, inategeka abadiplomate b'iki gihugu kuba bavuye ku butaka bwarwo mu gihe kitarenze amasaha 48. Ibyo bivuze ko imirimo yose yakorwaga na ambasade z'ibihugu byombi yahise ihagararana, cyane ko n'Ububiligi bwatangaje ko bugiye kwirukana abadiplomate bose b'u Rwanda. Nubwo umubano wahagaritswe, abantu bahise bibaza ahazaza h'ibikorwa bitandukanye byakorwaga n'Ababiligi mu Rwanda, harimo nk'amashuri, ibikorwa by'ubwikorezi, ubucuruzi n'ibindi. Ubwo yari kuri RBA, umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Ahene Mukurarinda yavuze ko hari ibishobora gukomeza kugira ngo abagenerwabikorwa batabigwamo. Ati nk'ishuri Ecole Berger de Kigali, urabona umwaka wari ugiye gushira uzashira mu mpera za Kamena 2025. Nta kibazo abana bagombye kugira nibura kugeza umwaka ushize. Icyabaye ni ikirebana na za ambasade, kugira ngo abana batabigwamo n'abarimu babigisha, kuko nka 90% ari Ababiligi, bo ntabwo ibi bibareba. Umukozi usanzwe ari muri ako kazi k'ishuri ntabwo yirukanywe, ntabwo bimeze nk'ibyo muri ambasade ku buryo abana batasoza umwaka. Mukurarinda yavuze ko mu gihe ubutwererane butagihari kandi hari uruhare mu by'amafaranga Ububiligi bwatangaga mu gufasha iryo shuri gukomeza, ingengo y'imari yateganyijwe ishobora kuzamara umwaka, nyuma hakarebwa uko imirimo y'iryo shuri yakomeza mu gihe ubutwererane bwaba butagihari. Ku bijyanye n'iby'ingendo nka Rwandair yajyaga mu Bubiligi ndetse na Brussels Airlines ikaza mu Rwanda, nabyo yavuze ko ari ibikorwa bishobora gukomeza nubwo hari ibishobora kuzabangamirwa nuko guhagarika umubano. Ati inyungu z'Ububiligi ntabwo zihita zishira, ntabwo bishoboka, uretse n'amateka yihariye u Rwanda rufitanye n'Ububiligi n'ibihugu bisanzwe, ntabwo bishobora gucana umubano ngo uhite uvuga ko inyungu zashize nubwo umubano ushingiye kuri za ambasade uba wavuyeho. Avuga ko ibyo ashingiye ku kuba hari ubwo ibikorwa by'ubucuruzi biba bikorwa n'abantu ku giti cyabo, ndetse ugasanga bimwe na bimwe bifitwemo imigabane n'abo mu bindi bihugu, ku buryo kubihagarika Ububiligi bitakunda. Bijyanye n'uko uwabaga ahagarariye u Rwanda mu Bubiligi yabahaga anaruhagarariye mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, kuko icyicaro cyawo ariho kibarizwa. Hatangajwe ko izo nshingano zahawe ambasaderi w'u Rwanda mu Budage. Mukurarinda yatangaje ko icyo cyemezo u Rwanda rwafashe kitahubukiwe ndetse cyatekerejweho kandi hagiye habaho integuza. Mukurarinda yavuze ko u Rwanda rwashingiye ku bintu byinshi bitandukanye mu guhagarika umubano warwo n'Ububiligi. Yagaragaje ko Ububiligi bwari buzi amateka y'akarere n'ay'u Rwanda n'aya Kongo by'umwihariko, butari bukwiriye kumva uruhare rwa Kongo gusa ngo bwirengagize impamvu z'u Rwanda. Uko gufata uruhande rumwe kandi buzi ukuri ni ibintu uyu muvugizi wungirije wa guverinoma yatangaje ko u Rwanda rutakomeza kubyihanganira. Yanakomeje ku biherutse kuba mu minsi ishize, aho u Rwanda rwohereje ambasaderi warwo mu Bubiligi. Iki gihugu kiyobowe na Dakrit Dewev nka minisitiri w'intebe kiramwanga ndetse ku mpamvu zitumvikana. Naho kandi mu karere k'ibiyaga bigari, ihuriro FCM23 ryatangaje ko ryikuye mu biganiro byagombaga kurihuza n'ubutegetsi bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, byari bigamije gukemura ibibazo byo mu burasirazuba bw'icyo gihugu byagombaga kubera i Rwanda muri Angola kuri uyu wa 18 Werurwe 2025. Ni ibiganiro byari byateguwe na Perezida João Lourenço wa Angola, usanzwe ari n'umuhuza w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Mu itangazo umuvugizi wa FCM23 mu bya politiki Lourenço Kanyuka yashyize kuri X kuri uyu wa 17 Werurwe 2025, yatangaje ko uko kwikura mu biganiro kwatewe n'ibihano byafashwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bigafatirwa bamwe mu banyamuryango bayo. Mu itangazo ihuriro ryakomeje riti FCM23 ishenguwe cyane no kubona imiryango mpuzamahanga irajwe inshinga no gutesha agaciro imbaraga zishyirwa mu kwimakaza amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ikabangamira nkana ibiganiro bigamije kwimakaza amahoro.
Iri huriro ryakomeje riti ibihano byisubiramo bikomeje gufatirwa bagenzi bacu birimo n'ibyafashwe mbere gato yo kugira ngo ibiganiro bibe bitesha agaciro ku buryo bukomeye ibiganiro bitaziguye ndetse bigatuma ibyo gukomeza ibyo biganiro bidashoboka. FCM23 yagaragaje ko ibi byemezo bikomeje guhurwaho no guharurira inzira Perezida wa Congo Felix Tshisekedi gukomeza gahunda ye y'ibikorwa bibisha bigamije gutoteza, kwica no kugirira nabi abanyekongo yitwa ko ayoboye. FCM23 kandi yavuze ko imiryango mpuzamahanga idakwiriye kwirengagiza ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bukomeje gukorwa n'ubutegetsi bw'Kinshasa n'abambari babwo, birimo kugaba ibitero no kurasa ibisasu ku bice bituwe n'abaturage no ku birindiro bya M23 hifashishijwe drone z'intambara za HC4. Iti kuri izo mpamvu zose ibijyanye n'ibiganiro ntibigishobotse, ibirenze ibyo ihuriro ryacu ntirigikomeje kugira uruhare muri ibi biganiro. FCM23 yikuye muri ibi biganiro nyuma y'amasaha make, iri huriro ritangaje ko ryohereza muri Angola abantu 5 bagombaga kurihagararira mu biganiro by'amahoro birihuza n'abahagarariye ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Leta ya Congo nayo yari yemeje ko yitabiriye ibiganiro, abayihagararira bakayoborwa na Minisitiri w'Ubwikorezi wanabaye Minisitiri w'Ingabo n'umuyobozi w'umutwe witwaje intwaro wa MRC Jean Pierre Bemba. Reka kandi dusoreze muri Kenya mbabwire ko Margaret Nduta Macharia wahamijwe n'ubutabera bwa Vietnam icyaha cyo gucuruza ibiyobyabwenge agahabwa igihano cy'urupfu aranyongwa uyu munsi. Uyu mugore w'imyaka 37 yatawe muri yombi muri Nyakanga 2023 afatiwe ku kibuga cy'indege cya Tanson Nahati nyuma yo gusanga mu mizigo ye harimo ibiro 2 bya kokayine. Mu iburana rye Macharia yavuze ko iyi kokayine itariye ahubwo ko yahawe uyu muzigo atazi kirimo n'umugabo ukomoka muri Kenya wamubwiye ko nawe umugereza i Laos amuha $300 y'amadolari y'Amerika. Ku wa gatandatu 2025 urukiko rwo muri Vietnam rwahamije Margaret Nduta ibyaha bijyanye n'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge rumukatira igihano cy'urupfu. Biteganyijwe ko iki gihano kigomba gushyirwa mu bikorwa kuri uyu munsi. Umubyeyi w'uyu mugore Porite Wangui yari yaragerageje gutakambira Perezida wa Kenya William Ruto kugira ngo umukobwa we asabirwe kurangiza igihano muri Kenya, gusa biba iby'ubusa aranyongwa nyine. Reka nkubwire ko ayo umunsi ari uko tuyasoje, nanakurarikira andi makuru aza kubagezweho cyangwa se n'imikino baca kuri uyu murongo. Wowe rero utarakoze subscribe yikore maze tuzajya dora tubana umunsi ku munsi. Ngiye nakugezagaho nitwa Daniel Hambo. Ciao ciao.